kudang warasa was punika yesane mangkin naturuning ayang titiang iya nak udang warse sampun kalah sampun ngelangkung iya dalam sampun lingsi dawak punika aturuning ayang titiang mukadi de dalam Sri Semar Kepakusan sampun sayan warda wiyakiusan nidani kagan kusin madagan ada sampun ide dalam Sri Semar Kepakisan ke bawah sampun warda raris ide wosan ide madagagung puadrane dengan tusi raris kadiangan di dalam kagentusin antuk putrani dani dalam waktu rengong luwe mungguing para bokan Indonesia ningentusin madagagung kadilinggih ide wanta ide dalam watu renggong puyo wenten yus Wida kesana madeg agung rikanjekan ide dalam watu renggong ngin terang para panjak turmaning dados sang ngawurap uyak tui dahating wicaksana pisan Bagong amal awe kejaga maning ring kanjekan dengin terang jagate sane kumanti kanggen di depan tang puyo wenten tios inggian awig punika iya ngawar dia Sastra Dresti Tio
Wios ring punika taler wenten sane merbu sastra aji make miwah drestane make sami wiyaki kawardiang tur maning kemargian. Hindu Dharma Iyak tipisan dok punika mokadi anganide dalem waturengo dahating kukuh turmaning eri kanyekanide ngawardiang kewentenan agamu Hindune